боз як рӯзи ғаму шодӣ гузашт. салом дӯстон, ман Неъмат Салимзода бо барномаи Комментшоу меҳмони шумо ҳастам. вақте мисраи боло дар зеҳнам омад, ҳамчунин як ҳикояи ҷолиберо ҳам ба ёд овардам. биёед онро кӯтоҳ нақл карда баъд барномаи худро шурӯъ мекунем. падаре ду духтар дошт. яке ба кӯзагар оиладор шуду, дигаре шавҳари деҳқон кард. падар ба аёдати аввалӣ рафту аз ҳолаш пурсон шуд. духтар гуфт ки бо пули қарз хок харида зарфҳо сохтанд, то дар офтоб хушк карда бифурӯшанд. агар борон наборад, ҳоламон хуб аст. агар борон биборад, вазъиятамон вазнин мешавад. чун ба хонаи дуюмин духтар рафт, ӯ гуфт шавҳари деҳқонаш тухми алаб харида ба замин пошидааст, то бо ҳосили он зиндагиро пеш баранд. агар борон биборад, ҳоламон хуб аст. агар борон наборад, меҳнатамон барбод меравад. ҳамин тавр падар ба хона баргашт ва ҳамсараш аз ҳоли духтарони худ пурсид. мард ҷавоб дод ки агар борон биборад ё агар борон наборад ҳам шукр бигӯ. бовар дорам ки фаҳмидед ва мо ҳам беҳуда як рӯзи ғаму шодӣ нагуфтем. чун имрӯз барои шумо агар рӯзи хуб буд, пас шояд барои як нафари дигар чандон рӯзи босамар набуд. барои ҳамин мо ба ҳамаи шумо барору муваффақият ва сабр мехоҳем. дӯстон, ман фикр мекунам то 10 соли пеш мошинҳои нав ба кишвари мо шояд баъд аз 10-15 сол меомаданд. масалан, мошини истеҳсоли 1996 шояд дар соли 2010 ё 12 ба дасти ронандагони мо мерасид. аммо ҳоло бо фароҳам омадани шароит ва имкониятҳо, мошинҳои нав одатан камтар аз 5 ё 3 сол ба дасти ронандагони мо мерасанд. барои мисол, ҳоло бубинед ки чӣ қадар мошинҳои бо қувваи барқ ҳаракаткунанда дар шаҳри мо пайдо шуданд. аслан ман мехоҳам дар бораи худравҳои бе ронанда гуфта гузарам, вале пеш аз мавзӯъ биёед ба чанд хабари вобаста таваҷҷӯҳ мекунем. дар шаҳри Эдинбург, пойтахти Шотландия, аввалин автобусҳои бесарнишин ба ҳаракат баромаданд, ки мусофиронро байни пойтахт ва ҳавзаи Файф дар он тарафи халиҷи Firth of Forth интиқол медиҳанд. ин аввалин хатсайри бесарнишини расман ба қайд гирифта мебошад, ки аз ҷониби ҳукумат маблағгузорӣ карда шудааст. шотландия нақша дорад, ки теъдоди истеҳсоли онҳоро афзуда ба дигар кишварҳо низ содир кунад. яъне интизор меравад, ки минбаъд мусофирон дар чунин нақлиёти ҷамъиятӣ бидуни ронанда ҳаракат кунанд, ё ки таксии Яндекс ҳам барои интиқоли мусофирон аз чунин мошинҳои бидуни ронанда истифода карданист. яъне дӯстон, бубинед ки мо ба як марҳилаи нави рушди технологияҳо расидем. бар асоси як тадқиқот, баъд аз соли 2025 мошинҳои бесарнишин дар назари мо мисли ҳамон Opel, яке аз мошинҳои муқаррарӣ ба ҳисоб мерафтанду баъди соли 2030 дигар бозорро пурра аз они худ мекарданд. ҳатто пешгӯӣ мешавад, ки баъд аз солҳои 2040 дигар ҳуҷҷати ронандагӣ ба касе дар кор намешавад. мувофиқи маълумотҳо, 94% садамаҳои нақлиётӣ аз ҳисоби ронандагон сар задааст. дар як сол 1.3 миллион одам аз садамаи нақлиётӣ мемиранд ва дар асри гузашта 6 миллион нафар аз садамаҳои нақлиётӣ ҷони худро аз даст доданд, ки ин қариб баробар аст ба талафоти ҷанги дуюми ҷаҳонӣ. инҷо омилҳо зиёданд, аз ҷумла беаҳамиятӣ ё беэҳтиётии ронанда ё хоб мондану ба дигар тараф бурдани ҳушу хаёл мебошад. аммо ба фикри ман мошинҳои бидуни сарнишин ба чунин ҳолат роҳ нахоҳанд дод, чун онҳо вақти сафар не дугонае доранд, ки бо телефон бо ӯ дар бораи ҳамсоя гуфтугӯ кунанд, ё не ҷавоне ҳастанд, ки бо телефон дар тамошои рилсҳои ҷаззоби Инстаграм банд бошад, ё ба таври дигар онҳо марди солхӯрдае нестанд, ки дар сарашон фикри зан ё шавҳар додани фарзанд бошаду ба садама дучор гарданд. ин гуна мошинҳо роботҳое мебошанд, ки тариқи зеҳни сунъӣ фақат дар доираи масъулият ва супориши гирифтаашон кор мекунанд. омилҳои болоро ба инобат гирифта, ширкатҳои мошин истеҳсолкунанда ҳарчи бештар пул сарф карда истоданд, то ронандагони беҳуҷҷат ё ҳуҷҷатдори бетаҷрибаро аз сари чамбарак дур кунанд.
бояд гуфт ки аввалин мошини бесарнишинро октябри соли 2015 ширкати Google роҳандозӣ кард ки барои 2 нафар ҷой дошту ҳатто ягон хел чамбарак ё тугмаи назоратӣ надошт. танҳо бо пахши стоп мошин дар ҷояш меистод. ин мисли аввалин осмонсур ё лифтҳо буд. як маълумот: оё шумо медонед ки то солҳои 40 дар ҳар як лифт як нафар масъул буд ки мардумро боло ва поён мебурд. вале чун ин нафаронро аз лифт берун карданд, мардум он замон сахт метарсиданд ки ба лифт дароянд. ҳатто як нафаре то интиҳои умри худ аз тарси лифт ҳар рӯз ба 12-ум ошёна ба зинапояҳо мебаромадааст. ҳоло бошад, дар камтарин ҷойҳо мо мушоҳида мекунем ки нафаре масъули лифт бошад. дӯстон, ба ҳамин мавзӯъро ба охир мерасонем, вале дар хулоса ман мехоҳам тахмин занам ки агар ин гуна мошинҳо дар худи ҳозир дар роҳҳои мо ҷорӣ шаванд, чӣ мешавад? аввалин чизе ки ба сари ман меояд, ин масъалаи дастрасӣ ба интернет мебошад, зеро ин гуна мошинҳо аслан тариқи интернет кор мекунанду маълумот оид ба роҳҳоро ҳам аз спутник шояд бигиранд. аммо ман аз рӯи таҷриба эҳсос мекунам ки мавҷи интернетӣ баъзе аз тарофаҳои мо мисли дар болои системаи офтоб гузошта шуда бошад ки бо каме ҳавои абрӣ дигар овозро канда канда мешунавему интернет ҳам суст мешавад. масъалаи дигар ин риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва ҳам аз тарафи пиёдагардон, ҳам аз тарафи ронандагон мебошад. ман ҳар рӯз аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мекунам ва мебинем ки чӣ тавр мардум дар дилхоҳ ҷои мехостаашон роҳро бурида аз миёни мошинҳо мегузаранд ё баъзе ронандагон дар ҷойҳои серодам ҳам бо суръати баланд аз миёни мошинҳо гузашта мераванд. тавре дар аввали барнома гуфтем, ҳоло дар Шотландия аллакай нақлиёти ҷамъиятӣ бе ронанда ба кор шурӯъ кардааст. ин гуна мошинҳо танҳо дар ҷойҳои муайяншуда меистанд. агар дар мо чунин мошинҳо ба истифода диҳанд, чӣ мешавад? медонед, дар худи ҳозир ронандагони мо 10 метр дуртар аз дилхоҳ ҷои гуфтаи мусофирон истанд. ин мусофир пӯсти уштуро дар сари ронанда мекашад. ҳоло ман дар ҳайратам ки ба мошини беронанда ки гӯё бесоҳиб аст чӣ корҳоро раво мебинанд. ҳамин тавр биёед дар охир як ҳодисаи ғайриинтизор бо автомошинаи бедуни сарнишинро дида мегузарем. дӯстон, шоми 24 май Сабоҳат Қосимова ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон дар синни 72 солагӣ аз дунё даргузашт. бояд гуфт ки ин нафар чанд соли охир аз саратон ранҷ мекашид ва ӯро дар оромгоҳи Лучоби шаҳри Душанбе дафн карданд. Сабоҳат Қосимова ҳамроҳи шавҳараш, коргардони шинохта Фаррухи Қосим соли 1990 театри Аҳорунро таъсис дода, дар 80 намоишнома нақш офарида, дар ниме аз онҳо қаҳрамони асосӣ буд. баъд аз марги шавҳараш роҳбари театри Аҳорун шуд. дар ин ҷо асосан ҳунармандони ҷавон кор мекунанд. бояд гуфт ки дар 2 соли охир беш аз 30 ҳунарманди театру синамои тоҷик даргузаштанд. бояд гуфт ки дар 24 май ҳамчунин сароянда ва ҳунарманди амрикоӣ Тина Тернер дар синни 83 солагӣ даргузашт. ӯ ҳамчун рамзи мусиқии муосири ҷаҳон шинохта шудааст. соли 1988 ба китоби рекордҳои Гиннес барои баромад дар назди ҳаводорони зиёд ноил шудааст. гап сари он ки дар майдони Рио де Жанейро 188 000 одам ба консерти ӯ омаданд. ӯ дар ҷавонияш ҳарчанд шӯҳрат дошт, вале дар овони пирӣ азобу машаққатҳои зиёдро аз сар гузаронидааст. соли 2016 баъд аз ташхис маълум гашт ки ӯ бемории рак аст ва 1 сол баъд аз он ҷарроҳӣ карда гурдаи шавҳарашро ба ӯ часпонданд. баъдан дар соли 2018 фарзанди калонияш вафот кард. ин дардро фаромӯш накарда буд ки дар соли 2022 тани беҷони фарзанди дуюм ва охирони ӯро пайдо карданд. барои як зани бемор фикр мекунам таҳаммули ин дардҳо осон набуд. падарони азиз ва модарони меҳрубон, агар имрӯз фарзанди шумо шух асту гапногир аст,
پس بسیار او را فشار ندهید، چون روزی میرسد که همه چیز جای خود را میگیرد و شاید همان کودکان از بهترین فرزندان شما گردند. البته ما فرزندان خردکک شما را در نظر داریم، زیرا اگر فرزند کلانیتان حالا هم شوخ است، این به آن معناست که شاید در این باره شما کمی دیر کردید. من چرا این را میگویم؟ زیرا در جای خواندم که هنرمند هالیوود آل پاچینو در خردسالی کودک دشوار تربیه بود. متاسفانه او سیگار و مشروبات را هم در آوان نورسی دیده بود. در برابر این مدام با دیگر نورسان زنازنی میکرد. همین بود که او را از مکتب راندند. چون مادرش از این کارهایش سخت ناراضی بود، آل خانه را ترک کرد. در دل آرزوی هنرمند سینما شدن را میپرورید و چون شخصی قابل بود به این مقصد خود برسید. او برنده جایزه معروفی گلوبوس طلایی، بافتا، امی، شیر طلایی می باشد. سال 1993 باشد برای اجرای بهترین نقش اساسی مردانه در فیلم نکهت زن سزاوار مکافات اکادمی صنعت و علم سینمای MA اسکار گردیده است. در قسمت اول برنامه خود ما قصه دخترهایی را گفتیم که به یک باران مفید بود و به دیگر ضرر آور. لیکن از میان شما هست نفری که میخواهد در این گرمی ها موافق طلب باران ببارد و هر وقت که لازم آید باران را باز دارد. شخصا من میخواهم. پس بیاید به سیر همین گونه یک کوچه میرویم. در دبی کوچه را بنیاد میکنند که دائما در آن باران میبارد. مهمانان این کوچه از جهت اقلیم نظارت شونده میتوانند طبق درخواست باران و حتی برف را فرمایش دهند. راستی سراسیمه شدن لازم نیست، چون این کوچه در مرحله ساختمان قرار دارد. طبق نقشه کوچه با ایوان زیبای سرخ و سفید خود مهمانان را به کوچه های فرانسه میبرد. پس از لذت بردن از باران مهمانان میتوانند رنگین کمان و صدها پرندگان را ببینند. لیکن ایستید، آنهایی که میخواهند از کوچه بارانی لذت برند باید در طرفخانه خوراک خورند یا در مهمانخانه جایگیر شوند. اکنون نرخ خوراک و مهمانخانه را خودتان رفته میبینید. سراینده و کارگردان و مؤلف سرودها منیژه سنگین که اصلش از تاجیکستان میباشد و حالا در روسیه هست، در این هفته خبر داد که میخواهد به نزدیکی اهالی جهان را باز یک نفر دیگر زیاد کند. انیقترش در یک نماهنگ منیژه خبر داده است که او حامله است. منیژه 31 ساله سپتامبر سال گذشته با لادا کواتانیا اویله بنیاد کرده بود. راستی حالا برای من موضوع آن که دلی منیژه چی میکشد مهم نیست. بعد از دیدن آن نماهنگ من به خود سوال دادم که با این گونه حرکت ها آن طفل کی می شود؟ بیاید شما هم نوار را دیده بعد در شبکه‌های اجتماعی ما فکر خود را نویسید. مخلصان چیمین از BTS شما را تبریک میگوییم که چیمین به کتاب رکوردهای گینس وارد شد. میدانید برای چی؟ برای آنکه او در میان سرایندگان مرد از پاپ گروه‌های کوره‌ای اولین شده در یک مدت کوتاه 1 میلیارد شنونده را در اسپاتیفای جمع آورده است. پیش از این رکورد را جان کوک گذاشته بود که این تعداد شنونده را در 409 روز پر کرده بود، ولی چیمین در 393 روز به این دستاورد رسید. شنوندگان اساسی از حساب آلبوم فیس و سرود اساسی آن Like Crazy به حساب می روند. چیمین بالای این سرود با همکارش RM کار کرده است. سرود در یوتیوب در 2 ماه بیش از 60 میلیون بیننده را جمع آورده است. با همین ما رسیدیم به فرجام برنامه خود. برنامه های ما را طریق اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب همین حالا دیدن می توانید. ما برای بینندگان خود یگان نمود سنزور نداریم. هر فکر و اندیشه و پیشنهاد شما را قبول داریم. برای همین با حضور در زیر برنامه های ما اندیشه های خود را بنویسید. فقط خواهش میکنیم در دایره آداب و اخلاق باشد. تا دیدن در برنامه های بعدی، خیر.